Halo, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube Plat Komik Tool. Nok, senok ko singkanan aku numpak apa? Hari ang kuwatir bakat senokat nyasar. Numpak jaran ang, ya numpak motor ang, kayak aduh bae pulau cangak mengkarang getasku. Numpak motor diantarakan mamang darku habis balik maning. Engkau gak bakat misalkan arpan balik nono katremnya ku telepon yang mamang darku. Oh ya wis, aduh soten ang khawatir bakat nono katremnya nyasar. Tuh lagi rambutnya abang-abang udah berapa sih no kayak janda pirang ya ampun ya no. Pesen kini ang, pesen amber keren beli ang ijo wadone sapa juga na rambutnya abang ka wadone darmeng jewidi konon beli ang. Assalamualaikum. Hai, anak tamu gini. Tamu sing ngendi gini? Waalaikumsalam. Tamu sing parek pak. Oh, ari nono katrem ta, demenane darmeng. Senoke bagian konon karo darmengku. Darmeng motor lega kanan nok rada budeg kan kupingnya kan nok rada ado kupingnya kan. Are bakat ko kenapa gore nyambung ko kenapa kau kena mendi meange mendi. Ya ora apa-apa ningan pak. Arane wong demen. Darmeng mah bagian budeg sing bengen kuno ningan pak. Bagian budeg sing pengen. Yambu pengennya mah pengen apa? Bokat pengen nampek yambu, bokat pengen ngedak tenggorokannya yambu. Ya ang. Mbugah wawa mah. Kadang-kadang orang ngomong kok aja sih wa isin wa lah ya wa dibeber-beberakan ya kita ada budeg ya wa. Ora kuno. No, angkor budeg berapa? Cuman rada beli kerungu bae kan no. Ya pada bae arene gameng. Wong beli kerungu kok. Pada bae alias budeg bolot meng. Aduh, siraku ya meng. Wong mau terbuka bae meng, karo cewek aku meng. Ya wis ya nok. Meng, harapan adu sedikit wae ke. Pada gatel tak sing sawah bareng ana undangan sing Pak RT. Embu joko kena acara apa joko kena acara syukuran apa aja. Syukuran ning sawah aja. Anu apa? Sedekah bumi aja meng. Sugike melu talil bae meng. Assalamualaikum. Lah ya meng anak cewek gini. Meng, iki titip undangan nganggo babe kon anak acara talil. Sampai kapan ya meng? Waalaikumsalam. Iya, wis taruh bening meja. Tuli surat undangan talil kok di kantong-kantong kayak surat tanah bae. Taruh bening meja. Tuli ganggu bae sir aku kastut. Mana gak balik kedut. Ya wis ya meng. Aduh ya meng khawatir gak keganggu. Ya wis orang babe ya. Kesuwun meng. Wis ya kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bae tuli. Kayak mantu wak haji bae sir aku. Wis mana gak mangkat kah? Magam miang gak. Duh. Tadi sikin lengakne. Tuli lalar ngubrung bae patana sir aku. Hari kastut kan apa juga meng? Sore-sore mene-mene kakak ngantri apa aja meng? Ngantri jabur tah? Ngantri curnis. Ngantri surat tanah pokat kana. Ngantri undangan talil kana wajah kokon talil. Ning Mang Daskum. Wis agencang wacan meng lah. Kapan kudu talilane ku meng? Cang wacan meng. Kapan talilane? Duh ya wawa ya. Weruan seno katrem ning kene. Buku kita beli bisa baca, kukun baca. Angel lari wawaku ya. Oh, iya kiwa. Kon talil je. Ning sartam ning kono mang sartamku.
Ya dela maning tas maghrib buat acara apa kuat. Ya wis gaang nono katreme balik ya ang wis sore ang kok dijemput bae nih mamang mau kata ange repot jare arepan talilan ya wis ya wis iya nok hati-hati ning dalane ya nok ya ange maaf lebih sangat teraken kayak laka motore digawa gondok motore aku nok jadi senoknya dijemput konon ya wis hati-hati ya. Iya ang ora apa-apa ange bakat repot tulikan motor lah ke digawa gondok terus waranya neng bapak nonoknya balik ya ang ya wis ya. Ari Darmeng ku bocah edan ya uru talile sugiki diwarai kin batas maghrib ya Allah meng ini sinakan kita siraku meng ampun sampai isin seturutan dalan nak wong pada nakoni harap mandi je pas maghrib kincik bayaku harap talil lah talil ning siapa talil ning sartam sukiki talil sartam ya Allah sampai isin kita ngomong dewek jawab dewek harga Darmeng aduh meng sampai isin dor birang bisan kita kumeng nang gara-gara sirah meng bener-bener bocahku ya ladala ika satawan Darmeng ya kana bocah ya kan kabran meng Darmeng meni ameng sirku kerja deh wong dabuk ya meng meni dikit Enji dalam ada apa ya Wak ya. Enji dalem kupingnya sirah sing dalem siraku ya meng sini sinakan wong tua weru talile sukiki ngomongnya dinakin tas maghrib isin meng lah wong tangan aku meng seturutin dalan ditakon ubong harap mendi ampun siraku ya meng kerjain wong tua Ya wae bae wong pugu kita bisa baca kok baca undangan ya asal nemu bae wah pamanin kono ada demenane kita nanono katrem isin lawak kita nek yang baru bisa baca wah aduh ya wae bae belum lakang ngerti ye ampun